Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kawelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jadi merasa bahagia sujatine antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejami ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian nengai raga ne jadi merasa bahagia sujatine antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan dino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejami ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
Gede sarang kudu sujati ini kena jodoh di kehidupannya sana dumun kita nyan elingang ye Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kurenan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yang peskone alih kanda di belanjang Kaden ling horahang hak tetua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajaku kos meliti ketatian melidulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan larang mati kaya drama lagu berputaran nanging tanggung ngajak mitra otane pragat di swarga di skala apa swarga samping pak temoy aja selingkuhan ya timpa kerohanian sayang ngemang carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajaku kos meliti ketatian melidulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan onde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan uliang nuwutin demen akep prutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal onde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan uliang nuwutin demen akep prutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari
dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang uang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wong malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang uang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wong malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
Jalan tresnan beli ulung di gelutan adi inane mangkin beli kamu tiang janjine pidan nitain ucapan dumogi sweca ideng micaya. Berjalan tresnan tiang ulung di galutan bali marine tresnaen saurip tiange sampunang bali lelempasin janji sayangin tiang saurip tiang. Mogis kadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinalen mangken ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan bias ton tanah langit atap beli kalsatnya ken adi mogi switcha yang pramah kami setaka tidak bareng-bareng di wakasan. Berjalan tresnan tiang ulung di galutan bali marine tresnaen saurip tiange sampunang bali lelempasin janji sayangin tiang saurip tiang. Mogis kadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinalen mangken ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan Mogis kadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinalen mangken ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan bias ton tanah langit atap beli kalsat ken adi mogi switcha yang pramah kami setata tidak bareng-bareng di wakasan.
rikala sebet hatine ulian kebobogen anak elo neba makuranan pangaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepoken reramane mecanda kade ngarepang ade pade dadi kurenan beli kadina bemekuranan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyet hadi kalmo bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai tugas raraman beline mau jalan kali dek hati di angkul pemesun adine ada nakmu wani ane nyadang beli ngaku nehantu kurenan adine ane kayang jani konden sah cerai tebal rasa muan beline pekejang peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mapasang kal simpan anggon kenangan tebal rasa muan beline makadang peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mapasang
satuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan, Sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
Adi neng rana yang beli kenal nema dan arti cinta. Nanging adi masih neng rana yang beli ngerasa yang madan sakit hati. Gumine kerasa yang mati, gumine kerasa sepi. Kalau petang beling ngeliwat itu di tengah sepi dah. Itu di tengah ira gengoyong bareng kumpul di kosane ngundunin ingatan beli kenangane ngajak adik ya diastana dijani ngae beli sedih nanging beli nu ingat adi masih taen ngae beli bahagia sayang ento makejang dadi kenangan tresnane ilang ya diastana diditu mirip tan adot ingatan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli. Kalau petang beling ngeliwat itu di tengah sepi dah. Itu di tengah ira gengoyong bareng kumpul di kosane ngundunin ingatan beli kenangane ngajak adik ya diastana dijani ngae beli sedih nanging beli nu ingat adi masih taen ngae beli bahagia sayang ento makejang dadi kenangan tresnane ilang ya diastana diditu mirip tan adot ingatan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli.
salin tiang ajaib apa mangken umur tiang sampun roras tiban tu sing taen rasa yang sayang meme bapa ni sangat sayang ken tiang kija ibapa luas yang milu yen ibapa ya sedang megae di gudang tiang gai nang pesirapan bapa bapa tua bapa nista tang runguang tiang dikengkene bapa ngeleng nepukin tiang pas gelem pedidi bapa ngencanin bapa bapa tua bapa nista tersayang ang tiang ulian sayange ibapa ngemasin kanti kejani bapa sengale kurenan nanging tiang rot ngerasa yang cara timpale elenan makumpul ngajak keluarga ngelah meme bapa mangken umur tiang sampun roras tiban tu sing taen rasa yang sayang meme bapa ni sangat sayang ken tiang kija ibapa luas yang milu yen ibapa ya sedang megae di gudang tiang gai nang pesirapan bapa bapa tua bapa nista tang runguang tiang dikengkene bapa ngeleng nepukin tiang pas gelem pedidi bapa ngencanin bapa bapa tua bapa nista tersayang ang tiang ulian sayange ibapa ngemasin kanti kejani bapa sengale kurenan nanging tiang rot ngerasa yang cara timpale elenan makumpul ngajak keluarga ngelah meme bapa Bri, adik itu kan Bini. Suing kan, ale gae. Tuh boleh, timpale, sakani. Sebu padeng lah. Kira keduen, begini. Acur.
kegodan hidup sing ada nawa. Tusing masih kali dang lain uling masalah di rumah tangga. Ada kinuyutan yang sing ulian pipes bisa masih ulian bisa ngawaya di mandingan beli ngajak soma pisah ke aneh bepadenganlah kaden beuling pidan hati benawang lacur beline angon di kurena mara masa selan nyasal taken berjalan hidup ngawai adi ngambul misi lagi cerai ngorahan amat hidup ngajak beli. Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur berline kal berjalan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sing mampu beli nyaman hadi kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan. Ngawaya di mandingan beli ngajak soma pisah ke aneh bepadenganlah kaden beuling pidan hati benawang lacur beline angon di kurena mara masa selan nyasal taken berjalan hidup ngawai adi ngampul misi lagi cerai ngorahan amat hidup ngajak beli mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur beline kal berjalan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sing mampu beli nyaman hadi kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan.
ketimbang beli mati berak mepesah. Ulun padu keliang Tuai manam semahi Moga si domangku lap karya lampak itu aksamo tunok langku. Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih. Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit. Kuno belok ke walau serado lampak lascar mungkin sueco kelawan baki mangke wenang po kita menadi jan panggul mandi mengaran sang sangkul putih. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit.
ni jani menyakit hati. Ulian solanyai buka kekene. Kaluliang yen kene dan soladine ulian beli sing tan kapining ragana di ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi uliana di ngememel sebilang wai ngidangnya kenanging lo sing nganggu wang tempe nage siap keleng-kelengan ngelahon dageren ilo sing nyamegandeng nage ninja apangnya keren ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi ulian di ngememel sebilang wai panas selagma pelayanan kesige dilo apang nengaling ngain nang gede-gede basang adi ngememel sebilang semengang meki tengelante kurnan nangingen tobe ada ukomne sesaingan di patroli sing dadi ngelande kepana istri ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi uliana di ngememel sebilang wai Sing kerasa kalah terus
bekelone iraga stata bareng-bareng saat maka timpal biasa sesai iraga ketemu sesai iraga mecapatan mekada mentik sayang beline rindu kapin adi Tu sing sida tiang masih menambakin rasa tresna puniki ngancang tumbuh di hati tiang ketujuh ring ragan Bali ya dias tiang benawang beli sube ada nengelahang tu sing jengidang tiang magbogin kana tiangi inayang ja adi buen ngenah-ngenahin bali takut ken ragan adi kal sakit hati nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang rasa tresna tu sing sidegelah Tu sing sida tiang masih menambakin rasa tresna puniki ngancang tumbuh di hati tiang ketujuh ring ragan Bali ya dias tiang benawang beli sube ada nengelahang tu sing jengidang tiang magbogin kana tiangi inayang ja adi buen ngenah-ngenahin bali takut ken ragan adi kal sakit hati nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang rasa tresna tu sing sidegelah inayang ja adi buen ngenah-ngenahin bali takut ken ragan adi kal sakit hati nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang rasa tresna tu sing sidegelah rasa tresna tu sing sidegelah
ketemu raga nadi, beli subeng ngerasa yang getar di hati. Nanging beli takut ngorahang ke nadi, takut yen misalnya beli boyo selera di, kangguang beli mendem malu di hati. Sumpah pangsalang betara beli bani, sujati beli nak mula sayang kenadi. Dia stunti dan beli ke ucap playboy, nanging spesial buat Adi tresna sujati. Biolas Adi desang saya kan beli. Tresnan beli Adi ngorahan masih demen teken beli. Suksma Adi sayang Adi tulus, beli majanji, beli majanji, beli majanji. Satya gara-gara pangsalang betara beli bani, sujati beli nak mula sayang kenadi. Dia stunti dan beli ke ucap playboy, nanging spesial buat Adi tresna sujati. Biolas Adi desang saya kan beli. Galian di hati beli nejani, Adi nerima tresnan beli. Adi ngorahan masih demen teken beli. Suksma Adi sayang Adi tulus, galian di hati beli nejani, Adi nerima tresnan beli. Adi orahan masih demen teken beli. Suksma Adi sayang Adi tulus, beli majanji, beli majanji, beli majanji. Lalu Satya gara-gara